enseje iturimo n'enyanja haze bizibu kaniri ihunga okujunwa kani wo bwato uburi kwambusya omunyanja hamiro mu bwato wishemwe hamiro mu bwato murokore no iza kusingura hamiro mu bwato wishemwe hamiro mu bwato murokore no iza kusingura. Nkole Media TV na kwachira buzima. Thank you so much for joining and thank you so much for loving us. Ijuka kutusubscribinga otworeke rukundo. Amazina ndi Joanna and I'm super excited na tayaisa gospel artist na kwachira omjenyi wanje Elizoba Nkole Media. Amazina nira Kanyamwiza Maclean. Nashimirwa nanyo kwija kubasa kutaya Nkole Media TV. Okay, Nyamwiza bo vibrant mpira kankure no urakunkugamba. Okay, Nyamwiza oryo mweshongozi wagiro oryo mweshongozi wa gospel wa marabwire ki ori kweshongora? Na maro mwaka gumwe n'icweka ndikweshongora. Okay, nozarwa hi nijarwo muri Mbara. Nozarwo mu Mbara muri ba City Bone. Okay. Aha, Nyamwiza abwenchi okaza omukweshongora. Why did you join the gospel music? Why not join the secular music? Oryo murokore, oryo muhereza omukanisa nokora nkaki? Nkakura mu dini y'abarokore. Nakoramu kandi ninkunda kweshongora. Mbwenu nkanye nakora mu kwaya yo kweshongora omukanisa nakora mbwenu nyine cyetengo cyo kweshongora biboneja nti ari yatebye tengo by'emitima yetu. So ombwire kubashira nareba mukama kandi yanshuka icyonce cyo kweshongora kananye nakishemererwa. Okay, omukanisa oryo mweshongozi cyonka ori nabi ori bishop ori ki? Ne mborenjiri. Yes, nyine online church. Okay. Ni mperezenjiri ni mborenjiri ni ngarama abantu amani. So nebintu nkebyo bingi. Okay, orugendo rwawe orwa music wagira oryo mwaka gumwe necweka no rurebota eshahezi na no misho like the coming years. Coming years ni manti nanyo mukama akuba mukama yakwereze ikintu icyoncho naguma nakitembesa higuru kandi bya mukama byo nakwiho mudara nakuteko murindi. So ni mangu nti ogo wampire cyoncho kweshongora nazaguma nashuka hama zitago kusukuruma kwika higuru. Okay. Okay. Iwe nko mwana wo mushiki ningasho mucyara ni buzibuki byo kufuna ningashi challenges ki zo kubugabugana o music industry ya gospel? Ombwira bunamaramu think za kubihangu nafunde mu challenges zona. Yes, maybe kundazuvuga no misho konkejesha think azifoneremo. Okay, okumarketinga kwe byeshongoro byawe kurije distribution erije everything is okay. Maybe marketing hariho bwo kwereza ngo muntu ekeshongoro cyawe kikuterere konko shanga nti tiyakitera sometimes tiyakitera konka hasagara mazima bikiri bike. Okay, iwe nko mweshongozi wa gospel noreba gospel music waje evaluatinga kuruga kare na hati neye kuza. How do you see the gospel music? When gospel music nindeba nteriyo netambura nerwa ahantu negumiza mu misho kandi nikitimira arahanga nti ariyo nateka higuru hati ya nitwe no shanga nti kare ko shanga gospel music mbagiteka hansi mnonga konka hati ya gospel music nitwe turiyo nturugayo. Okay. Omwana wo mwishari kutureba ningashi omucyara ari kutureba no basa kumuhabura ki hakujoyininga music industry ya gospel ningashi okuhereza mukama ori kurabira omukweshongora? Iwe ine cyoncho cyone cyo kweshongora nyo ningira nti kimusye omukwereza mukama akuba mukama naja nti tubanze tukorerewe then nebyetengo by'emitima yitari yabitwereza. So wano okora mukama tinkamya ntari murosi. So iwe ine cyo kweshongora nyaburawe utakafise gentaranta yawe akuba mukama nagira nti natutemero mu mahanda nti ekicyoncho cyawe kikwigurira umuhanda kikusyaho utashemeye kuba noza. So iwe ine cyoncho cyawe kikozese mukama naza kuchikwera mu muji.
Amina. Bibuli negira nti ekirabo ky'omuntu nikimuyiriza hihi n'abakabaka. Ekirabo ky'omuntu kimusembeza n'atuula ku mmeeza ne bakabaka. Okay, that is good. Bugambo bubiri bushatu to your fans out there abakureba Nkole Media. Nobaasa kubaha bugambo ki bakufollowinga channel ki? Baleba Nkole Media TV abakunsupportinga ninga shabaku likinga gospel music nambasa kumfollowinga YouTube channel yanje Maki the Chosen, TikTok channel yanje Maki the Chosen, Facebook Maki the Chosen. Okay. Tugira ine byeshongoro bingayi? Ne byeshongoro bina. Ine byeshongoro bina. Yes. Okay. Ombyeshongoro ebyo bina ni kyeshongoro kicho kunda munonga? Hamiro mu bwato. Hamira omubwato. What inspired you okweshongoro kyeshongoro kya Hamira omubwato? Hine mbere inabere ndumu konkeje mbere inabere ndumu mukama yampeche kyeshongoro, so it's like nikikwata aburamu bwanje ainabe naza giving up mukama yanje Hamira omubwato otakaragamu kuba sometimes notekateka nti urugendo rwo kujuna kandi uruge mungaruke nyuma konkota kumanti omugaruke nyuma kandi hariye bukusomoze bingi so oine kuhamira omubwato. Okay. Hati ni nyendo mpe akapera tukuhendera akahamira omubwato. Okay. Enseje iturimo n'enyanja haze bizibu kaniri ihunga okujunwa kandi bwo bwato oburi kwambusya omunyanja hamira mu bwato wishemwe hamira mu bwato murokore noiza kusingura hamira mu bwato wishemwe hamira mu bwato murokore noiza kusingura. Okay, Chosen webale munonga kuija Nkole Media. Amina. Okay, mukama akutwera omugisha. Thank you so much for watching Nkole Media TV mazima. Ijuka kutusubscribinga otworeke rukundo. We love you. Thank you so much. Bye bye.